سلاو و ریز دم باش تماشاوان هیجا و گودروان هیجا به برنامه کردنیا هنرنامه دیسا هم بهبرانه و هفته میوانه کمه یا تایبت هیه که مخابن پشتی کنسراوی مخواست برم بکم میوان روشان ایرو میوانه میوانه الاستودیو عمل گرد امی به روشان را درباره موزیکا روشان طرز روشان و فلسفه کلسر موزیکا خواهد آفرینه امی گفتگوی خواهد نقاشین خواهد بکن و بلکی حبکی آنجی دو حب دیاری سترانه خواهد مرا به دنگه کی خارو ببیجه لور ما مستر خیراتی گلک سپاس نخیره دار کنسر واجی بخیر به پیروز به درواز بود و دست پیکرش خواهد تا امرخ نجی کرن ام تبینه بون لیجنه ها پیوه امه بالداری کنسر انتر بشوپینن وکی ونگ رادیوژی چش دسته مبی سرچاوان واجه ما مستحاتنا ته یا آمد بری برنامه تا جی گوت آمد جبو من جدای گرینگه کنسرین بری جی وکی بنگه هک مراد بکاره بنرخینه برتکین تماشاوانا گرسین کو تبلی ببین تو کنسرین کو باجارین دن تو تی فرقا آمده جبو تا چیه کو تا وساگو جبو من دادی آمد دلی ناون دا زمان کردیه yani vederi çant hüner gelek zindiye gelek insan ciwan hünermend bi ziman ra bi zimanê Kurdî ra têkildar çalakiyên gelek girîng vedere çê dikin bajarek gelek zindiye û em bêjin ekek wê heye li Amedê tiştekî ku ji berê da bingehek çand û hunerî heye ku guhdar gelek baldarin, gelek eleqedarin bi çalakiyên hunerî ra hunermendê xwe li vê derê tenê nahêlin hunermendê xwe dişopînin her berhem be her em bêjin albûm be stran be kariyerên hunermendê xwe xweş dişopînin haya wan ji me heye û ew jî dike ku dema em tên cemhev temasek bi hev re gavan çê dikin hingê ew danûstandina me gelek xurt dibe temasek gelek xurt derdikeve holê tiştekî interaktif dibe yani ew heskirin ew eleqa em dikarin li ser hunerê bi yek zimanî dikarin bi hev re bipeyvin ji loma jî konserê me vê derê bi rastî jî konserê me pir bi coş derbas dibe xweş derbas dibe ez bi riya we jî gelek spasiya xwe ji guhdarên taybetî guhdarên Amedê re ez dixwazim bişînim û gelek spasiya wan dikim ji hezkirina wan û ji hebûna wan gelek razî me em jî spas dikim bi hatina te li Amedê yani em jî bi rastî ji ber ku vî karî em jî li Amedê dikin hema bêje bi gelemperî em jî wekî te difikirin yani karê weşangerî û çapemenî her çiqas li her deverê ji me re girîng be li Amedê em deng vedidin ew jî ji bo me hem peywireke giran dibe ser me û hem jî em dizanin ku divê em çi bikin li vê derê hatina we bi girse bi gelê Amedê re ku hûn dijibin û miraza xwe ji gelê Amedê re dibêjin ew jî berteka xwe nîşan didin her çiqas em wekî fîzîkî nelwir bin li ser medyayê em jî dibînin konserê te yên gelemperî ku tu digerî têkiliyek pir cuda di navbera te û girse de çê dibe tevlî te dibin ev bi gelek hunermendan re ev pêk nayê gelek caran em diçin konsera em rû dinin stranên xwe dibêjin yanî çepikan dixin derbas dibin lê girse bi te re tevlî nav stranê dibe ev tişt wekî hunermend wekî stranbêjek tu çawa pêk tê ew girse û hunermendê ser dike wê têkiliya bi hevrabûnê çawa pêk tê mamoste Vallahi nizanim yani belki hûn bêjin ev çawa çê dibe dedî em gava ez xwe gava karê xwe dikim li ser dikê hunera xwe îcra dikim yani ji dil
تردگرم yani çavabım havdedim vusa konuşan dedim yani yekittin ve karakterettin nabe mirov tişteki din nişan bide yani çıkaj destem te ez vek rewşan xwazim derkevin pêşberî wan yani hunermendek ku hewl dide stranê xwe bêje müzîka xwe îja dike li ser dikê ji loma jî ez zêde hayê jê çênabim ku yani ew têkilî çawa çê dibe çawa em bêjin mirov diviya wayê girêdanek diviya wayê bi guhtaran re çê dibe ez vêm qey yekî dît dikare vî tiştî bêje yekî ku ji derva li meselê binêre ku şîrovek li ser vê mijarê bike lê dikarim bêjim mesela ez hez dikim di navbera strana da bipê veya hez dikim به تماشاوانا گودا bipêvim çîrokên strana ji guhtaran re bêjim ez hez dikim ku guhtarê min bi van strana re girêdanek cuda çêkin pêk were çawa yani gava mirov strana guhtar dike cara mirov hema wisa çawa lê hat û meriv guhtar dike li mirov çîroka wan nizane yani ev stran ji ku hatiye çavkaniya wî çi ye behsa çi dike yani ew stran belkî 500 hezar sal beriya niha hatiye nivîsîn û çi eleqa wî û îro heye mirov zêde nizane vî tiştî yani em serê xwe zêde pêr nahişînin van tişta re ez li ser dikê hez dikim behsa van çîroka dikim ev stran çavkaniya wî çi ye çîroka wî çi ye em niha çima li vê stranê guhtar dikin çi girê yani em têkiliyek çawa heye di nav vê stranê û aniha da û rabûrdiyê da belkî ji loma guhtar jî hez dikin yani tedî dibêjin farklı türlü bir bağ kurmak تکیه جدا چه erê têkiliyek cuda bi hev re çê dibe belkî sedem ev be ez nizanim lê hinek medya civakî jî derfet dide me ku em xwe ji aliyê jiyanê jî bidin naskirin ji guhtaran re çi zanim jiyana xwe jî parve dikin fotografên ku em diçin konseran bi guhtarên xwe re em parve dikin jiyana xwe ya li derveyî dikê jî parve dikin ez vêm qey ev jî têkiliyek nav guhtaran da çê dike û mesele ew e ku mirov tedî hunermendê xwe dişopîne ev yani têkiliyek normal e jî yani xweş e jî wisa nizanim yani یعنی دوی چارچوبه ده مامۆستای من چما وی پرسه کر به گلنپری دما به هنرمند دارا رو دنیم پرسک می هپاره هم دکن و از خوازم تجی بکن ده موزیکا کردی ده نهاتا باله کسان کشان سرتش دکی او جی خالا هری گرینگه کسی کلسترانی گوداری دکن خواهش فونتیکا ویرا ملودیه را بردتن چی رو که نافکرن او جی نشان ده دروژن داوی ده یعنی دمین داوی ده ختماندنک ام هیست dikin em dibînin di muzîka Kurdî de ختماندنek wisa ye ku berhemên berê tên şîrovekirin rast e bi melodiyek nû bi tarzek nû tê şîrovekirin ev jî rast e lê li gorî berê îro kes zêdetir xweser melodiyê didin seknandin melodiya wê digrin girêdanî çîrokê afirandina muzîkê û besteyan kêm bûye د موزیکا کردی دا بلکی موزیکا ترکی جی هر تشته به ختماندنک هم دبینن تو جی به یکی دبینی چواد دفکری چواد نرخیلی مامسته ختماندنک هیا آن تنه د موزیکا کردی ده yani müzika Kurdî ji bo pêşerojê û ji bo rabûdê gava mirov bifikire gelek astengiyên li hember ziman hunermend wê çawa mesela pêş vehre wê xwe di kîjan platforma da bîne ziman carna derfetên müzîkek sektörek zimanek li gor em bêjin wê endüstriyê ew endüstrî çiqas bingeha wî xurt be ew sektör jî pêşvatir diçe yani ez ê behsa çi bikim mesela
د موزیکا کوردی د مرۆڤ دikare bêje sektorek heye gelo. Mesela ajansê müzika kurdî heye, prodüksiyonê müzika kurdî heye, labelên yani şirketên müzika kurdî heye, sahneyên ku prodüksiyon dikarin ava bikin yani prodüksiyon tiştekî pir eke ciddi ye. Yani hûn hezar insan, 10,000 insana gava dicivînin li ciyekî prodüksiyonê pir baş lazım e. Prodüksiyonên Kurda heye gelo zimanê Kurdî. Yani ji bo pêşkeşkirina sahneyê. Wekî din li ser sahneyê hûnê em bêjin ev bikin. Konsera xwe yani we albûmek çêkiriye û hûn ê pêşkeş bikin. Ji şewqê bigire heta em bêjin ji teknîka ku hûn ê bi kar bînin yani ses sistemî. Mesela şirketê me tune hê di wî warî de. Ji lo me em tim hewl didin yani sektörek ava bibe û em bikarbin wê derê pêş veherin. Yani çiqas hunermend barê xwe sivittir bike wê mejiyê xwe bala xwe bide êdî berhema yani berheman bike. An jî mesela hemberî yani çend hunermend an jî 10 hunermend, 20 hunermend, 50, 100 hunermend gava hebe û her ku mesela ew berhema çêkin, albûma çêkin, saziyên me hebe, xelat bidin van hunermenda teşwîqî çêdibe yani. Em bêjin yani pêşbir çêdibe, rekabetek pozitif pir xweş e yani tiştekî pir baş e. Lê gava tu li vê sektorê dinêrî hunermend pir tenêne. Tenêne yani. Yani konser çê bikin yani insan werin em kêf xweş dibin. İnsan tunebin yani em bêjin piştgiriyek, sponsorek tişt tune yani. Tune. An jî tu bêjî radyoyên wisa mezin kurumsal ku cî bidin van berhemên ku nû tê çêkirin. Tune yani çima tune? Ez ê niha werim ser pirsat de. Tu dibêjî mesela stranên gelerî ku insan ser xwe pêrzê de nayişînin û ji xwe re guhdar dikin lê berhemên nû tune û gelo xitmandinek heye an tune. Gelek hunermendê me xwer û albûmek sax ji besteya pêktê em bêjin dweşînin nayê guhdar kirin. Çima nayê guhdar kirin mesela? Em jî dipirsin çima. Çima nayê guhdar kirin? Hunera Kurdî û stranên gelerî ê Kurdî hê şoreşa xwe, hê pêşveçûna xwe temam nekiriye. Yani eka me, çanda me hê pir zindî ye. Hê li gundê me, li bajarên me, dayîk û bavê me hê stranên wisa gelerî, wisa xweş, wisa hûr, wisa têr miqam dizanin ku hê vana nehatine qeydkirin. Hê arşîvê me temam nebûye. Wek saziyek wekî TRT me tune ku vana bên berhevkirin, bên tomarkirin, hunermend vana ji nû ve biafirîne. Yani kilamek wek uzun ince bir yoldayım belki 100 versiyonê hatiye çêkirin ji gelek hunermendên hem ê dinyayê hem ê Tirkiye. Yê me yek hunermend belki dixwîne belki naxwîne de arşîva da dimire ew kila. Ji lo me jî em hê din wê şoreşê de ne yani ew devrîma ku diherike em jî di wê rêyê de ne. Ji lo me mirov nikare bêje xitmandinek heye. Em hê gelek hay ji berhemên xwe ku hê qet nehatine guhdarkirin, hay me ji wan tune hê. Yani arşivek me seranser wisa rêk û pêk tune. Ji lo me jî divê ew bên guhdarkirin, ew çizanin di vê navberê de jî berhemên nû bên guhdarkirin. Yani tu albûmek mesela xwer û ji gelerî tu pêk dînî insan pir jî hes dikin, pir guhdar dikin. Çima? Ji çanda wan e. Zû fehm dikin. Belkî diya wan bavê wan jî wan kila me ji wan re gotiye. Zû hes dikin, ji xwe dizanin. Lê hûn tiştekî nû gava diafirînin, guhdar divê ku ser xwe pê bêjînin esa. Wext jê re veqetîne, hewl bide ku ev hunermend behsa çi dike? Behsa derdkek dike. Helbestek heye li holê. Çîrokek dibêje. Divê wextê guhdarvan hebe ku rûnê li wê albûmê guhdar bike. Ji bo ku fehm bike.
ام بیشن هگه تارزات جی جدا به ستیلک و با آوک دن تی بلوز کار چیکی جاز چیکی آنجی فرم کی دن ایش در وای موسیقى کردی چیکی تو او زحمت درکو یعنی گلت حاول تفهم که لدنها مثلا چند سالین داوی از بالا خودتم یعنی آیا کردان جیج موسیقى دنیای هیا یعنی مثلا دیجیتالی پر بلاویه herkes her موسیقی haydare گفتار دکه و جلو ماجی مثلا آلبوم امنا داوی جنه سترانا بکتی و همو بسته منم نه ستران همو بخوام من نویسیه موسیقی من چکریه از لیده نیرم اره گفتار کرم لی هگه او نه ستران گلیری بویا باور بکه بلکی 10 قط زیاده تر می به هاتا گفتار کرم و حس کرم لی بیدویامه به ستران نوجی هی yani ev ya evkekiye, riskekiye yani ez hawl dedim müzika kurdî hem stranengeleri jî bêjim û hem jî çîroka xwe vebêjim yani gava ez albûmek diafirînim ez behsa xwe dikim, behsa jiyana xwe dikim, behsa derd û keserên milletê xwe dikim, dost û hevalê xwe dikim, behsa derdê jina dikim, behsa derdê tenêtiyê dikim, hestên gelek ji hev cuda dikim. Ev jî jiyana me îro ye û هنرمندی آنها دوی سردمی داشتی از دفکرم کو دوی حول بدم بحثا ایروش لی نابکم رو و هیویج همو هنرمند آبکه هنک هنرمند هنکو اجرا کارین گرک باشه هنک شید کارین بنویسی یعنی مرو نکاره وی ظلمه ل هنرمندین دن چما او نانویسینه هر داوی دا یعنی اویات تشتکی شاشی من زیده درشگیر بگویم. نه، تخص درش بی کیا قص باشه از مرا. اجبر کو گوتنین و درینگی آموزه. جالی کی به ام بحث هنرمندان بکن. جالی کی به نهاد تحلیل که سوسیولوژیک کش. دوی سری خواهی بیشینن. چما نایشینن. چما گوداری نکن. گریدای بیا تو لسر موسیقی تا گلک لیکولین کرنه داست آکادمیک تاجی موسیقی فیلمان بگیره آن بسر شانوی خباتن تچهونه موسیقی بخواه کی دیسیپلینه که ایرو اگر وان پرسا هم دکن دوی پرسک نجی لی بکرن که ام نها بحثا ایرو کرن ایرو جی بیجن و دمه سوسیولوژی همه ایرو چیه و چه حوجه ام چه دکارن بالا گل بکشینن چه هم نکارن که هن هنرمندان رخنه بکن تاوان بار بکن بیجن چما دلونانه بیسن جبو گل جی دوی ام ببیجن چما گوداری نکن دوی خالد دوی هنرمند در که پیش مثلا ارتشتن تو دوی بکرین پرگرینگ ایداین مزنن هم جبو آرشیوین موزیک و چاند و هنره کردی هم جبو اکادمی زمانی کردی دوی ملکی ده هنرمند جی پیشنگی نکه گلو بله راسته یعنی ev tiştek dualiye yani مرو نکاره بیشه ولی گفتار ناکن آجی یعنی به توانباری به اکی نینه افتش شو هنر نه تشتکی سای هنر تشتکی دلانه هنر تشتکی استتیکه و به خوشگاهی به دلگرمی به دلسوزی دمشه یعنی هم نکارم به داری زوری تشنام به آفرینن آجی تشنام بدن حس کرن هنر نه تشتکی سای هنرك يعني هنر تشتكي السباحية جلو ماجي أنا روشة ماتشية أنا يعني هر يك جمع هيلا خبا حول بده يعني بزماني خو هنر هو بافرينه يعني از نزان ما بلكي ام دكارم بشتي 10 سالين دني بحثا وان سالا بكيكو ام بيجن ولا ام دروشك وصادابو لا بيوان يعني مروف سردماكو مروف تيدا دشي مرم زيدا نزانه چوا دوی مرم بخوینه يعني مرم نکاره زيدا تحلیل که جبات كو مرم معروض دمينه مرم معروض دمينه مرم ناف جيروكي دايه يعني دوی توش جيروكي دركبي بشر المسألة بنيري هنگه دفعت كي بيت دون روشكي چوا داد اسكارم نها بحثا 10 سال بريان نها بكم ان نگارم نها بحثا يرو بكم بي بربكوات چه چوا چه دوی مرم وی رسمه وی خريطه چوا بخوينه
لو ما ترجو هم هين دابري ميدان هين ترجو هستي هری یعنی امجی مازن دبن امجی هین دبن امجی دوی ریویدیه دا وقت گهدارن امجی تشنا هین دبن گهداجی تشنا هین دبن yani. هم مستا هم برسي خواه بري كو زيده دو دريش بكن هم تشتاق قداري بكن Tamam. جيبو قدار وانان جي دا خواز يعني باشه از دخواستم بچک بحثا آلبوم نو بکیم بله به دستوراته كلام كلام آلبوم منا داوی işte مهونی بریانه ها درکت ناوی آلبومی حناره و اف آلبوم جنه سترانه تکتی ve albümden gelek hawldak و هستین خو سرپیهاتین خو درد و کسرین خو بنویسینن حول بدم veya گوتاران را بدم حس کردن و بدم ترجمه هستین وانجی جنه سترانه کردی بکتی و همو گوتنا من نویسیه و موسیقی وانجی حفت حبی وان من چیکر ده حبجی Hakan Gürbüz çekir müziği var. O hem o aranjeci ayda Hakan Gürbüz'e. Kedeki pırmazına yani albüm çekirin jitişteki pır zahmete. O ama beje 4 salimnin davi amada kariya ve albüm radar vaz bu. O ahir davi mederani xalas bu edi ki hiç göhtaran. از ترکیه پاشم و دو ایواره جیشوه لآمده لسزای کاراکوچی به گوهتارین مره ما داناسینا لانسمانا آلبوما نو حداری چکر و ما 7 سترانین آلبومه ما دو ایواره ما خورد جوانرا ما اجرا کر از خوازم یک جوان سترانا ایرو جوارا بیجم دسترانه باشه باشه مستد پیروز با آلبوم آوازی گلک سپاس حناره گلک سپاس از سترانا بیری جوارا بخویم از ستران لسر زاروکتی لسر حسرتا کو او روژن بره کو مروب دی باوی خواه به خوشکبرای خواه را درواز دکر کو هایا مج بای فلکت نبو و پشرم مازن بو من هاتن باجارا و ام حاول ددن خوب تشتكي باكرين لأو بيري كيرنا دلما دربازنا كلام كلام مستد بيري مالا خوادكيم كني خشكو برايم خواد بيري حوشا خوادكيم قهوة بالشير وشكرات شنگی بخوا من نایم بانکی جد بالعالم شیوا صور اسماشینی دگانی تطوانی دقارسم پیچیکی من سراس بیبایی غاری از بچوک باجارمسن ناخوی تاوا بایزی چی خوازی بخزدم بحفت لا چه بکملم از بچوک باجارمسن راد بکلا دلی من هر در بخشیدن مسترد به کم نابه نشته نجمن دمل بر دریت هدایی من کس ندیش دلالی از چلوم عشق بکیم از دبیم آخ دبی خوزی شنگی و خوام نایم بانک رب العالمش هیوا صور اسماشینی وكيكانين تطواني دقارس بيتشيكين سراس بيباي باري أسبتشوك باجار مسن ناخوي تافا بايسي بتشي خوازي بخاسدم بحفت لا چه بكملم از بچوک باجارمسن راد به کلا دلی من
her derbekşiyedim astırdı be. Kim nabe neşte neşeme. ساعت خوش Gelek دنگیته دلیده سامرمان سر gelek spas. تاکر که هم جی بریا بره بکن وک لیگرینک تو بریا زاروکتی خود کی ماوسته بله yani بحثا دمام رو بحثا زاروکتی مالبات مرو ناف خون خیالات هست yani زاروکتی اگه که بود نویسکاره که بود دگو همو جیانا ما لگرینا هستین زاروکتیه مرو مزن دبه و او زاروکتیه دا مرو چه هست گربه چه دم گربه بینا چه هاده به مرو حتی داویا امری خود دیسا لوان هستا لوان طعما لوان بینا دگر گفتم تو حتی خوش. 13 سالی تطوانی ماینه بله. سامرمان بله گرانیا تطوانی جه مرسینه نه اختار تو زیده تره لجنته yani derketinamna ji Tetwanê nebdilê min bû, nebdilê malbata min bû. Me koç kirim ji Tetwanê derbasî gava Mêrsînê bûm û malbatê mecbûr man penaberî û welat dikin, başaran mezin, xelîbî û mirov ji warê xwe, ji darê xwe, ji malbat û hevar û hogirên xwe gava vediqete, travmayek mezin e wî emrê de. û nebdilê te bi hege. Yani demek ki dirêj mirov hewl dide oryantasyonek bajarek mezin re derbas bike yani em bêjin ew kamilbûna wextê ku ez mezin dibûm. Yani zêde mesela nayê bîra min bîranînê min tune hemû wana ev kiriye wenda kiriye yani nayê bîra min nabera 13 û 17 saliya min nayê bîra min yani çi dikir çi hîs dikir mij bîr kiriye yani. Mesela hinek êşê minê psikosomatik hengeler var dest pê kir pişta min değişiye yani ez çûm digorum yani psikolojik herdawê da. Gelek eke wî çêdibe yani xesarê wî çêdibe mirov gava ji ciyê xwe warê xwe vediqete. Ji xwe piştre li Mêrsînê yani 18 salî min dest bi üniversiteyê kir ez derbasî Enqereyê bûm 5 sal jî li wê derê min beşa psikolojiyê xwe hedere. û dest bi kar kir salên gelek dirêj wek psikolog ez xebitîm yani. Min hewl di dest xwe xwe sax bikim, şîfayek bidim xwe. بریا کسی Erê rêya kesên me wîsanî nema ji bo me teva ser. جیان همون سه Evet. هم جانا که ماسیه خود دهن کسی من داده بینه لیه دیگر دمجی شان بری چیروکا ما ترامای مجیه که هریما مجی اما بیجه هم ندوره هبن راست او گوتن تام جیه خود بینه هر سال ده کردی ده گوتنه که پر واته جیه دوی سال به سال خوازی بپار او جی راستی هم میه ام هر بچی کاری را موجود بن ام هر چه دا آفرینن چی اجرا بکن جی لی ام دی سال وی راستی ها خواهد گرن او کجا را یکم ما بهین کر جارا یکم ما تعم کر و جارا یکم هم بچی کنیم پشتغان نبود مخابن لستنبول الناسینا کامه چوب چی بود بتره درباره شانوگری ده Wow, nagirem. تو لیستیکا بیروده لیستی تئاتر جیانانو ام جوی دمه به کمده و لیستیکان مجی شانوگری دکر از دخوازم ویجی بپرسم جی خیلی موزیکی آلبوم تجی پیروز به سر خیره به هیلی دکیم گفتنیم به قیمت و کور بلا ایکی گلی مساری خود بیشینم بلا فهم بکن روشان چه دو بیجه دوباره از آنونسی بکن گهدارگان می نوتین سر روشانه روشان نه استودیا میه کنسر ویل ور بو و لانسمان آلبوم نو جی بو نه بسته نه سترانین ویه ده آلبوم بناوی حناره ده کرم کن گهداریا روشانه بکن گوتنین ویه چند گوتنین ویه نجواره و اجی دخوازم به تایبت بریا رادیویا فنگ از هیوی دکیم کو
رادیوی مجی جی بدن به آلبومه و جبو داناسینا ستران نو جی جی بدن یعنی درفتک بدن شازک بدن وان برهمین نو جبرکو هبونا و هبونا رادیوی کردی جی جبو سکتورک موزیک بکار به آوا بده ترگیرینگه هیوی دیگه ونگ رادیوژی جی بده آلبوم حناری دنگی روشان دچه همون خبرکارین ونگ رادیوی جیرو پیوه وان رخنه هم جی دگرین سرخواه براستی کم بونا اندوستریه نبونا اندوستریه جی کم بونا سازی و خباتین به بیرنگیه دبی هم دستی خود ریجی ها بکن جبرکو کانیا میکه ما مستطب لیستیگوانی راجع علاقه دار بوی دبیجی تا خباتن هم بیجن گروکی جی کش جبو جنان دنگ بیجن جن تا کما دنگین باکوش برنامه بوی رنگی جی چکر تو تکلیا موزیکه یعنی او موزیکا که هم نابینن نایدیتن نگاری تماس بکی هیستی که نابینی لی اتمسفرک چیت که تو نابینی لی رحق داته به هر هوایی تدور پیش دکه درباره تکلیا موزیک به شانوی را به سینمای را لسر ویجی وک ارکستر موزیک فیلمان جی وک دامزرینر جی توی از باورم من آگاهی اگر یک جوان توی موزیک و شانو موزیک و سینما و موزیک و جیان آمه او موزیک تشتک چاوه که ام نکارم بیوی بجی چما هر کلی آمده بمرایه به هر رنگی هسته مرا رنگ اوجی رنگی خود گوهره شکل داده بی رنگی یعنی موزیک بنگه هبونا میه یعنی دلی ما به ریتمک لیده دواره دلی ده بلا بچک جر ریتما خود درکه و به لاشته کالاشته و به چه حالی یعنی دلی ما جی لگو ریتمک دچه گاو هم دمشن ام به ریتمک دمشن هجا وتيما الدور هالبقر وامي بقلب المكان أساس يعني موسيقى شو دجيانا مدى هي ريتم دجيانا مدى هي جلو ماجي يعني ديروكا موسيقى أزمنقي لقور ديروكا مروهي كلمة قديمة نها تزويجي مثلا چند ديسيبلينين جهر بركي جدا خوياتي لهنر هنرين شانو هنرين وكيدن يعني هلبست واني سينما هرداويتا اساس برتيكي دارم هبر يعني من قوا تجي تماشاكر ليستيكا بيرودا عند ليست يعني قوا الحمو هنرين اكي بنيري سبحي بنيري بنجيها وهذا الريتم هي يعني مثلا مجبوري ويليستيكي دناف ريتمكي دا بليزي وي صحني دبت دناف ريتمكي دا بليزي هجت دوي ريتم دا نليسي حنك دناكي غزاني يعني تبتشك وي صحني بتشك شو هذا بيجن سست بليزي أكوا الريتما تقلع حنكة ونداتكي يعني قطار ناكن مثلا تماشوان ناكن شما جبالكو بالريتمك علاقة دارها يعني مجيمة وصاد خريطة من دحزارو حدادا ماسترا خو لسر استقبالية كنت باچه شهر زانگه باچه شهری لسر استقبالية من تزاخودا و هنگی هم شانوین کردی دا هم شانوین ترکی دا من جیگرد از لیستم بش سالین 2020 ایدی مثلا موسیقی پرزیده بو من آلبوما توف درکت و او تورنه من پلان به من دست بکر مخابل من نکار بو از اکیبک شانوی را درکبم ری و تورنه و پروگرام من ایدی تبلیغ بو من ایدی نابرک دا شانویه دوی نابرک داشتی مثلا چند پروژه سینمایی هبون از تبلیغان بو وکلیستیک وان لا و یعنی اف دیسیپلینین هانی پر به هبرات تکی داره
و ئاڤانتاژێک وێژی هەیە یعنی مرۆڤ مەسەلا سەر سەحنێ سەر دکێ چاوە موزیکا خوا کۆنسەرێ خوا گەڤا مرۆڤ ئاوا دکە ئەو ڕەحەتبوونا سەحنەیە ئاخافتنە بە تەماشاوان را یعنی ئەم بێژن زمانێ لاشێت دە دەبێ مثلا ڕەحەت بە فلان ئەو بنگەشی بچێک ji şanogeriyê de yani hemû dîsîplîn hevdû temam dikin li hevdû zêde dikin ji ro ma jî muzîkjenek tenê nabe ku ez tenê muzîk guhdar dikim stranek çê dikim nabe wisa yani divê haya wî ji dîsîplînên din jî hebe yani haya wî ji helbestê hebe felsefeyê hebe wêjeyê hebe yani wisa mirov xwe pêşva dibe ê min ew min wisa yani felsefeya mina jiyanê jî wisa ye ez tenê li ciyekî bisekinim û li wê derê li benda tiş nabim yani wala tiş nayê mirov li ciyê xwe rûnê mirov pêş ve naçe demekî jî çawa te gotî 2014 da min belgefîlmek kişand bi navê Dengên Bakur û li ser şanoya ew bîranînên ew jina da dedî sözlü gelenek dilêşîra erê ew devkî min hewl da ez tomar bikim vana û 12 ji wê belgefîlmê anha ew tê temaşe kirin li ser YouTubeê temaşevanê ku dixwazin temaşe bikin li ser Dengên Bakur peyda dibin ew jî mijarek sosyolojîk bû bi jinara me sohbet dikir me li ser van stranê ku îcra dikirin li ser sosyolojiya wan li ser çavkaniya wan me xeber dida jin hem dwarê civakê de hem jî wek îcrakar wek zarbêj di nav civatê da çawa teedayî dibînin çawa wê zilmê dibînin çawa dilê wan bi muzîkê bi hunerê ra dikele lê mixabin civat nahêle ku kilama bêjin an jî malayê gund nahêle dibe guneye eybe an mêreyê nahêle ku kilamek bêje ew jin tenê di nav malê da ji zarokê xwe ra kilama dibêje yani civatê li kamûsal alanî dernakeve nabêje tew yani qabiliyetek wisa pêr heye dengê wisa pêr heye ku yani divê bê tomarkirin divê însanên din jî bibihîse vêya yani min xwast ez wê mîkrofonê biçek dirê jî jina bikin zarbêja bikim ku bila dengê wan derkeve bilind bibe û vîya wa yani ew çîroka min a belgefîlmê jî ev bû ez carcana hê jî ev dikim yani tomariyê dikim diçirim cem dengbêja kilamên nû hewl didim tomar bikim hêjî tu di wê lêgerînê de bi rastî canan em rast tên dema ku kesek dimre tu lê dinêrî rast ew lorikek ji jinek derdikeve û ji xweberî hebe datîne navê wî dibêje dewete de navê zavan bûkan dibêjin û pê ve hem rîtmek dibînin û diafirînin tu pê dihesî ku dengê wan pir baş e û afirînerin lê mixabin tên tepsandin heyv û şerm tên dîtin ger di vir de wê heyv û şermê wek rewşan mego di deryayê de bibe dilopek û wê heyvê bişkîne em ê jî serbilind bibin kêfxweş bibin mamoste te gotinek te heye tu dibêjî gerdûnîbûn dafkek e evrensellîk tu dibêjî tuzaxe dafke ji bo afirandin huner min gotî tiştekî wisa tu dibêjî tu dibêjî li gor min yani ji bo muzîka Kurdî derbarê muzîka Kurdî de em esasê xwe ji gerdûnîbûnê an ji giştî bigirin û werin ber heremê ve ev dafkeke ji ber ku dibe ku ji koka xwe qut bibe dibe em ji heremê ber bi gerdûnê ve biçin ev niyaza te çi ye mamoste fazê çi bibêjî yani mijarek ew ke mirov dikare gelek li ser ji xwe niha berê giran e jî yani na te hinek rabe kir jî te got nav lêkolînan de me li herêman digerim ji xwe bi rastî wek bersiveke jî min lewma ev pirsê min pê yani ew ke zanî li dinyayê jî
تلی دنیری گاوا موزیک جنک گاوا جهره ما خود درد کبه و تشتک هره ما خود دا آفرینه و دبه لدنیای مثلا دن ناس کرن ev tena serê xwe nabegerdin. Yani tu tenê em bêjin tembûra xwe te hildî û zozan bêjî ev ya bala însana nakişîne. Gerdûnîbûn ne tiştek wisa ye. Yani dedî ji herêmê derkeve û tê bibî gerdûnî. Tiştek wisa tune. Gerdûnîbûn çi ye? Li gerdûnê li dinyayê li alemê insanên din jî heye ne wisa. Divê tu hevpariyek navbera xwe û insanên din da bibînî. û têkiliyek navbera xwe û wan da deyî. Tu dikarî çawa wî tiştî bikî? Zimanê te ye, strana te ye, ji herêma te ye, an jî tembûra te ye. Divê tu û saksafonek bêbahe. Tamam. Divê hem ji te hem ji wî be. Harmonî be. Hingê tu dibî gerdûn. Yani ez ê tembûra xwe hildim û herim li Kanadayê World Music Festivalê de ez ê tembûr lêdim. Yani ne tiştek wisa ye. Zanî. Dawiya dawî mirov ew jî dikî wek dafkê te ew dibînî. Popülîzmê yani ez vêya wek dehfik jî nabînim ya rast. Yani nêrîna mirov a li ser müzîkê, li ser îcrakirina müzîkê an jî huner çawa dibe gerdûnî. Yani vêya em bêjin niqaşeke akademîkê jî zanî. Yani mirov gelek tişta dikare di ber da bêje. Gelek mînakên şaş meriv dikare bêje. Yani însan xwe wek gerdûnî dihesibînin çi ye? Pirtûka wan bi 10 zimanî hatiye wergerandin. Dibe gelo gerdûnî yani. Yani bi însana tu tiştek didî hîskirin. Însanek alman gava pirtûka te dixwîne. Ji xwe jî tiştek dibîne gelo, ji jiyana xwe jî tiştek dibîne. Li kolanên wan banliyôyên ku digere ew çîroka ku tu vedibêjî tiştek pê dide hîskirin an jî ew pirtûk tenê hatiye wergerandin. û tenê gelê tê Tirk û Kurdên li Almanyayê li te dixwînin. Yani kîjaniye gerdûnî yani. Pîvana wî çi? Yani mana niqaş e. Zanî. Ji Roma jî divê meriv zêde bi îda jî nepeyve. Yani ez jî li ser van mijara dipêvim. Gerdûnîbûn çi ye, çi mîne. Ji Roma yani tu nikarî ji xwe re bêjî ez gerdûnî me. Divê dervaş te re bêje tu gerdûnî yani tu tiştekî gerdûnî diafirînî. Guhdarên tê ku li dinyayê gelek zêde bin ku vî zimanê nizanin çi eleqa wan bi vê erdnîgariyê re tune lêgava te guhdar dikin ji xwe re digirîn, ji xwe re kêf dikin, ji xwe re dans dikin. Ha hingê meriv dikare bêje têkiliyek çi bûye? Tiştek ji wirgirtine yani di nav jiyana wan û vê müzîkê de girêdanek heye, tiştek heye. Meriv belkî dikare behsa wî bike. Wekî ew ê di şanoyê de ji ev nîqaş nedikirin mamoste. Lîstikek Bertolt Brecht me girt, qayda wî istisna çîroka Kurd got em nizanibin navê wî Bertolt Brecht e em ê bêjin belkî kesekî Kurd nivîsiye, em bêjin Evdalê Zeynîkê nivîsiye ji ber ku dema me ew çîrok girt destê xwe ew tekst me xwendin me got xey yekî ji Colemêriyê ev nivîsiye, an jî Duhokê ji Silêmaniyê ev nivîsiye. Ez bawer me û pîvanên ku tu dibêjî ev in. Kesek berhemek biafirîne ez xwe tê de bibînim. Herçeyek ji xwe tê de bibînim. Yani ev mesela sînemaya Îranê wî tiştî ev kiriye pêk anî. Gava mirov ji çîrokê wan dinêre yani em bêjin ev deve quşî çi ye bi Kurdî? Ez nizanim. Ez jî nizanim. Mala me deve quşî tune bibore. Mesela deve quşiyek ku yani çîroka xwe fîlma xwe li ser eka ji qefesa xwe deve quşiyek difilite direve û mêrik dikeve pê wî
و خودیکار یعنی خودیکارا خودیه وی دبه کشیه و مجبوره وی بپارێزە بحەونە لێژ دەستی و تفلتە و هەموو چیرۆک لێگەرینە وی چیڤیکەیە وی چووکەیە لێگاوە تو لێ دنیری نابێژی یعنی چاوێژن نابێژی ئەv چیرۆکێک فارسیە ئەv چیرۆکێک وان را عەلاقەدارە نا ئەم هەستێ خۆیە مرۆڤاییە ئینسانەتیە ئەم دوی چیرۆکێدا دبینن و کێفا مەژێرەتە یعنی گاوا ئەو فیلم دقەتە ژیانا me alema hestê me de hinek tişt diguherin an jî hestê me bi awayek din derdikeve holê yani ez bên qey çawa ku te gotî pîvan divê bi vî awayî be estetik be rastî ne di nav nasnameyek de hebs kirî ne di nav pernigarek ne slogan ne slogan estetik estetik be rastî û heqîqatê bîne ziman heqîqat li her deverê cîhanî heqîqat e başî û nebaşî em wekî ji alî disekin rast mamoste sohbeta te pir baş e û em karin kûrtir jî bikin em çiqas wextê me maye mamoste te depê me maye ji bername me re mamoste em ê berhema xwe berhev bikin goderbanê nêja felsefeya rewşan kûr e bi rastî em karin bi saetan dû dirêj bikevin nav meseleyan ji ber ku dema me Kurd e min jî hema zû bi zû mijar derbasî mijarek din bûm hewcedarê bernameyeke berfireh e bi mamoste rewşan re lêbelê em êdî hatin dawiya bernameya xwe em bernameya xwe berhev bikin gelemperî em ser albûma nû me gomê bisekinin em pir nesekinin ez dîsa dubare bikim albûma nû bi navê Henarê bi neh stranan bi besteyên xwe jî ên rewşan in hemû beste wekî aranjeyên wan hemûyan jî Hakan Gürbüz çêkiriye destê wan saxibe me hevkî li vir zindî godarî kir em ê yeka din jî godarî bikin dawiyê de ez ê we û rewşan bi hev re bihêlim ez ê ji navberê derkevim Mamoste plansajiyên wê dawî yên pêşerojên çi ne ji bo em jî bizanin û bi godervanên xwe re jî parve bikin hem li welêt hem li derveyê welêt bernameyên we hebin em jî di reklamên xwe de û anonsên xwe de em jî belav bikin hem ser medya civakî hem jî ser weşana xwe tu plansajiyê wê dawî çi bin tu ji me re hinekî qal bikî ez ji navberê derkevim gelek spas dikim ji bo eleqeya we ez ê meha dudiya ya 2025 herim Avrupayê tûnek min heye li wê derê Sebatê belê ji çar bajara pêktî li Bêtir Hêla Hollanda û nêzî yani Jorê Bochum Rotterdam û Duisburg û bajarek din jî hebûn zanim niha li wê derê tûnek min heye ji çar konsera pêktî û meha Sisiya meha Adarê li Stockholmê konserek min heye û meha çara Nîsanê jî li Londra û li Parîsê sê hem konser heye yani destpêka sala nû bêtir li dervayê welat sezon wê li derve dest pê wê dest pê bike û 26 Nîsanê jî li Stenbolê li Bostancı Gösteri Merkezî konserek heye wekî din yani Ahmet Ahmet yani salê mesela carek an jî di cara em dikarin vê organizasyona mezin dikarin pêk bînin derfetên me jî yani ne eqas zehfek û mirov yani zêdetir were em salek li bendê dimînin ku werin salek tu ne ye ji ber ku ev pir maliyetên giran pir giran yani ji kiriya salonê bigire heta ji teknîkê kilêkirina teknîk û şewq û ekîp ege 12-13 kes e qên rê filan ya barekî pir giran e ku mirov hilkire ser xwe
امسا سالك بلد دومينيكو Derfesi. درفتشي بده ایجا وکیدن از حال بدم دانستینا به آلبوم خویانو چی بگیم و لانسمان لباجارا بکبینم و حال بدم yani ve albüm بدن ناس گرن بدم حس گرن اقامن اوه و هلبت وی برهمن و استرانین و تشوشتین خبات نوجی و چه بده پیش روزی دا دوی واره میوانک منی عزیز جی هبو مسرتکی هنرمند هیجا 30 سالیا خویا هنری پیروزگر ایسا مهمت عطلی بو میوانی من مسرتکی مرد حب استران به هبرا کردن مهمت 3 آلبوم ساخ کو جگلک هنرمند هیجای کردی دی بیجن بکتهات 3 آلبوم آفراند نا نتنی من 1 2 3 هب آلبوم ایجا مخواست ویجی اونرد که لسردکی و خدشی رازی به هات و کیف آمجی گلک آنی از گلک هلجانی بوم به هات ناوی من جی دوی آلبوم دا سترانا گلاویش خونده بو و من لسردکی از ممت ما دویتک چیکر اگه هم باید دارم وی تماشه بکرم مخابر از حیفا خوش و حلیدم جاردن تاعتی آمده وکی مربوطه ون رادیو در دورا خواه همه لپیش لبنده تبا سرسرا سرچاوا لگوری گوته سالک اره ایجا بلکی زودتر جیبه نزانم بلی تمام نامده چاوه مرایته از لحضورا و جبو بشتربونا هنرمنده هیجا مهمت عطلی راجی گلک سپاسیا خود گندی سالیسا بشتربونا و یم گلک شاناس بود بلکی یعنی پیش روزی داشتی چند ستران و دویته مصاحب پار هنرمند جداره هنرمند هیجاره از بینم پیشوری گفتارم ولی اوجی به سپریزه یعنی بنده بود و دمه از جی اول 30 سال یا محمد عطلی هم پیروز دکن و هیوی دکن که بردوامی به هیزا خواه آفراندنا خواه به مربع یا هری گرینگ جی من پرسک جلوشان کر من بحثا ختماندنه کر من مخصوص به پرسه کر جبر که روشان ده حنار ده حمو بستیان بخواه نویسی نو نویسی دبه هیوی که بلکی ریک و چابکانیک نو و بکه جبر به یکی هم وکی گل کرد و هم وشانگرین کرد دبه هم قدر و قیمت دا آفرینران بزانن هنرمندین خواه بزانن و حتیش مرده ما مسته همه جی گل و آلیکاریا و آفراندن وره هم سر بلند بن هم جیج دست مرده همه بلا بکن ماینده بکن از هاتم هاتم داویا برنامه گودروان نجا از و روشان به هبره بهلم اوش آلبوم حناره سترانکان نو کو امجی نو ببیزم پار بکه حتی هفته یا بمینن دخیل و خشیه ده از هیوی دکم و سوده و کیفه ورگرده بش و هر پیوی نامه آنها بخاطره و بمینن خشیه ده دن باش اجي يلا جالك سباسكي جبو معزبانتيا و جكفتارين فكراتي راجي جالك سباسكي وقت فقطاندن جبو في هفديتني ازي سترانك ديساج ألبوم حناري نو بيجم اف ستران ناري في ستراني ششي سبيه ستران موسيقى في ستراني ايدي هاكان جروبزه و گوتن جی من خواه نویسیه لسر عشق و اوینه بله مچدانی اولانی تشتل دو خواد دمالی قبولم چه هات چه چویی دوی گلانا مجمن ششه سبب دنگی دیکا خوزیلهم به ازامن دابا از بانکیم بسی دنگا دوی هلم آگه زبامن هی یار بیت نابه هی هی یار دمک ناده هی
hey hey başku hetarke minazaran tebe men şabi hey yar be kadru kıymet hey hey yar jiru cömert hey 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 nadem tüder diye güle anam rimen çedani na lver salibo daqakim çabu من هزانة فروباس بترسو خوف بخموسا لبردور بأنا جيب بس نجي عرض بيجا أزوأس لسر سنجي تأشن شعنك أزي ماچك من عزك نرمك دلم لدى أفوز رنخس ديمك أمام جيمن hey yar beytenobe hey hey yar demek nade hey 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 başku hetarke minazaran tebe şabi hey yar bi kadru kıymet hey hey yar jiru cömert hey 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 nadem tüder dibe hara amrimen ساعت خوش قال لك سباستكي صاحبي